Имам чест и задоволство да разговарам со господја Јелена Ѓоковиќ, директорка на Фондацијата Новак Ѓоковиќ. Нашата цел и всушност повод за разговор е филмот Мудрост на траумата. Добре дојдовте. Хвала. Боле вас нашла. Нашиот повод за разговор е документарецот на светски познатиот и Нобеловец доктор Габор Матеа, Мудрост на траумата. Низ каква мудрост не водите со доктор Габор? Mnogo toga možemo da naučimo od dr. Gabor Matea i ja sam presrećna što ta znanja možemo da podelimo jedni među drugima. Često ljudi kažu da što se znanje više umnožava, to je lepše svima nama i tako smo i mi vođeni u fondaciji idejom da što više delimo i pomažemo roditeljima i stručnjacima koji dolaze u kontakt s roditeljima i decom sa ciljem naravno da naše društvo napreduje i da mi budemo bolji. Траумата е невидлива животна сила. Ја носиме со себе целиот живот. Ја носиме дури од раното детство. Па што според вас сметате дека е мудроста на траумата, која што е составен дел од животот? Znate kako, ono što sam naučila kroz rad dr. Gabor Matea je da u stvari deca koja su u ranom razvoju traumatizovana, njihov mozak, sastav mozga je drugačiji od dece koja nisu traumatizovana. Dakle, samim tim njihove sposobnosti su drugačije i limitirane u odnosu na ono što je neko dete koje je odrastalo u nekom stimulativnom i okruženju punom ljubavi, osnaživanja i empatije. I ta mudrost jeste da kada osvestimo da mi praktično nismo naša trauma, mi smo jer mi često iz te traume donosimo neke odluke i menjamo našu percepciju o svetu. Kada to osvestimo, onda možemo da se promenimo i da praktično dozovemo sebe, autentično sebe u tu situaciju u kojoj se nalazimo. Volela bih isto da podelim da kroz naše panele koje imamo, pošto smo sada na putu kroz različite gradove našeg regiona i imamo nakon premijera panele gde stručnjaci dele svoja iskustva nakon filma i savete između ostalog publici. I dosta sam toga naučila, ali ono što mi je, da kažem, bitno da prenesem jeste da trauma nije ono što se nama desilo, već rezultat onoga ko smo mi postali zbog toga što nam se desilo. Dakle, ono što smo mi postali možemo da menjamo, ali ono što se desilo ne možemo. A mi pričamo često o tome kao mi smo deca rata, mi smo deca, ne znam, razvedenih roditelja, to su sve situacije koje su se desile i to ne možemo da promenimo, ali ono što možemo da promenimo jeste kakav je naš odnos prema tome. I tu je, ja mislim, mudrost traume u stvari i mudrost i nekako snaga toga da kažeš ok, to ne mogu da promenim, ali mogu sebe. Mudrost je всушност да се надминеш себе. Tako je. Da preuzmeš odgovornost. Да. Дали публиката до сега, што имавте можност да ја запознаете, сака отворено да зборува за општествените проблеми, како психолошките проблеми, како анксиозноста, сакат ли отворено да зборуваат, да споделуваат искуства? Сметате ли дека тоа е најдобар начин како што може да си помогнеме, ако споделиме искуство? Jako dobro pitanje i razmišljala sam o tome i baš smo juče u Nišu kada smo bili pričali o tome. Često ljudi preporuče knjigu neku, jel tako, da pročitaju i da se edukuju. Međutim, film je mnogo bolji način da dopremo do ljudi zato što manje je barijera, ne treba ti previše vremena, jer to je nekih sat i po vremena gde je sažeto sve i dosta ljudi reaguju na sliku i na neke izjave drugih ljudi. Dokumentarni film kao što je ovaj koji se sada daje u bioskopima, baš pomaže ljudima i ja mislim da nekako udari ih baš u srce. Jer primetila sam suze, iznenađenje, zbunjenost, uznemirenost, oslobađanje. To su reči koje oni ponavljaju. Mi ih pitamo na kraju filma kako biste opisali vaša osjećanja u jednoj reči. I zahvalni su dosta jer menja im se pogled na svet samo nakon sat i po vremena gledanja jednog kvalitetnog programa. A onda možete da zamislite koliko mi menjamo na gore
njihovu svest i poglede na svet kada im dajemo nekvalitetan program. A to je inače svakodnevica. Да. И се менува перцепцијата, всушност. Благодарение на вашата фондација, Новак Џоковиќ фондација, која што 15 години веќе работи, имаме можност да го видиме овој филм. 15 години, тоа е многу работа, тоа се достигнувања, тоа се успеси. Се промени ли работите за овие 15 години? Дали од почетоците до сега се проширија видиците? Pa, to je ipak jako dug proces. Da, 15 godina trebalo bi da kažemo da se dosta promenilo i moram da priznam da jeste. Nije to sad samo da kažem zato da bi rekla. Pre 15 godina nisu još uvek bili prihvatili ljudi koliko je bitno rađanje sa decom u ranom razvoju, koliko je bitno ulaganje u decu u ranom razvoju. Kad kažem rani razvoj, mislim na onaj period od 0 do 6 godina, odnosno pre nego što deca krenu u školu, kada su nekako usmerena ka svojim roditeljima i ka svojim starateljima i tim odraslim brižnim osobama koje brinu o njima i dakle polaze sve osnove za dalje. Tada im se najbrže formira mozak, tada najbrže upijaju sve stimulanse iz okruženja i tada je jako bitno da budu okruženi, baš kao što sam rekla, brižnim odraslim osobama. Često su deca, da kažem, jako rano poslata u vrtiće ili u programe i odvojena od svojih roditelja, nažalost, zato što roditelji moraju da rade i da bi mogli da izdržavaju svoje domove. I to je realna slika. To je, nažalost, istina i zbog toga je naš rad takođe usmeren na to da pomognemo vaspitačima i učiteljima, ljudima koji rade sa decom u tom ranom razvoju, da oni kada su već te odrasle brižne osobe ipak budu adekvatno spremni da im se posvete i nađu način kako da povezanost sa detetom bude istinska, a ne, da kažem, traumatična. Имате ли добра соработка со тие воспитувачи, со учители на деца? Сакаат ли тие да работат на себе? Да вложуваат во себе? Da, imamo jako lepa iskustva, ako ste me to pitali, da budem sigurna da sam razumela. Da, oni su jako zahvalni prvenstveno što mi cenimo njihov rad. Znate, svaka osoba želi da bude cenjena zbog onoga što radi i čemu je posvećena i da bude poštovana. A mi poštujemo jako i između ostalog posvećujemo im i vreme i pažnju i sredstva za njihovo unapređivanje. Jer nama je stalo da ta deca kada kasnije sa 25 godina kada postanu nosioci društva budu spremni za svakodnevne izazove kojih će biti pregršt. Mi sad imamo ipak iza sebe, da kažem, pre 20-30 godina neka stresna, traumatična iskustva koje su oblikovala naše izbore. Roditelji često prave odluke na osnovu tih svojih trauma, ne razmišljajući da možda ta deca... За потребите на децата, за желбите на децата, за очекувањата на децата. Тако е. Да, и често не разговараат со децата. Da, što i razmišljaju isto. Da li je, šta to dete zna? Ono je previše malo, je li tako? Šta ono zna? Многу често не ги прашуваме кои се нивните желби и нивните потреби. Вие втора година поред носите светски познати експерти. Во 2002 година доктор Шефали, кој што е многу познат експерт за родителството, за воспитувањето на децата. Ние сме специфично поднебје. Македонија и Србија се многу слични во воспитувањето на децата, во менталитетот, во однесувањето. Па што советуваат тие светски експерти кои што доаѓаат можеби од модерни општества? Ние сме се уште едно, да речеме, традиционално општество. Znate, ja verujem da smo mi ipak našu decu izložili nekim svetskim okolnostima, time što smo im otvorili prozor u svet kroz televiziju, kroz mobilne uređaje. Nekada nismo mogli tako često ni da putujemo, sada su avioni low cost ili ne, blizu nam je sve, iako je jako daleko, iako se jako razlikuje. Naša deca često imitiraju, odrasli imitiraju neke, da kažem, modne trendove, trendove ponašanja. Mi sad imamo
imamo različite društvene mreže koje na neki način i pozivaju da mi jedni drugi oponašamo. Da li je to dobro ili ne, neka svaka porodica za sebe prosudi. Ja volim kada ljudi razmišljaju otvorenog uma i kada promišljaju i donose odluke kritičke. Dakle, mislim da je jako dobro ponuditi znanje, a onda kako će to znanje da bude primenjeno je odluka pojedinca i odnosno porodice, jednog sklada u porodici i meni je samo bitno kao i mom timu da mi osnažujemo porodicu, a osnažujemo je tako što im nudimo mogućnosti, da im nudimo razumevanje, jer stvarno nije lako biti roditelj. Nije. Ali nije lako ni biti dete. I zato smo mi tu kao fondacija koja je opkolila dete sa svih strana. Mi nudimo različite sadržaje i za roditelje, i za nastavnike i vaspitače, kao što radimo i sa lokalnim samoupravama, jer želimo i njima da skrenemo pažnju koliko je bitno da se porodica osnaži, da se ne, nažalost, porodice kako dođu deca odlaze iz manjih mesta u velike gradove radi toga da bi mogli da ponude svojoj deci različite sadržaje. Mi radimo na tome da se to ne desi, dakle da ostanu u svojim sredinama i imaju mesta za... I da imат možности. Tako je, tako je. Да. Секој е специфичен и на свој начин. Сите ние сме единствени, но на крајот на денот сите ние сме обични луѓе. Вие сте многу познато светско семејство и често ве следам, споделувате собствени искуства за децата, од гледувањето, за родителството, што вас ви помогнало во одредена фаза, што советувате да не правиме, ете, од родител на родител, од мајка на мајка. Нели имате некоја бариера и пречка дека можеби ќе се злоупотреби тоа? Znate kako, ja verujem da ste vi kao voditeljka i neko ko je poznato lice s vašim gledalcima njima vrlo posebni. Ali vi kad ustanete ujutru, vi ste sebi jedna obična žena koja se sprema da ide na posao, da zbrine svoju porodicu, trudi se da što više, da kažem, ispuni svojih odgovornosti, pa tako i ja. I jedna od odgovornosti koje sam na sebe preuzela jeste vođenje humanitarne fondacije koja se bavi porodicom, koja se bavi detetom i ne umem da to radim neiskreno. I to je možda, da kažem, opasnost. Da. I slažem se. Volela bih da time što ovo radimo ipak stvaramo jedno društvo gde otvorenost, ranjivost, iskrenost nije slabost, već snaga i da možda mojim primjerom to bude i podstrek tim ljudima koji bi možda iskoristili na pogrešan način, da to ne rade, jer nema potrebe. Mi smo svi ovde da kažem, budemo jedni drugima podrška ako možemo, ali da ne budemo neprijatelji. Dovoljno smo imali ratova i neslaganja i nemaštine. I sad ja mislim da je vreme za nešto drugo. И сега е многу добро она што вие го велите во родителството е потребна поддршка, а не перфекција. Da. Да, тоа е ваш слоган. Pa to je između ostalog ime programa koji mi imamo u okviru fondacije. Naime, taj program je pravljen za roditelje. Mi imamo 15 roditeljskih centara u Srbiji gde okupljamo roditelje i imaju 10 nedelja, 10 radionica gde rade sa našim stručnjacima i tako mi sedimo u krugu i pričamo i delimo svakodnevne probleme. I sad jedan kaže ne mogu da dete nateram da ide u školu, da se obuče, uvek kasnimo, pa onda drugi roditelj kaže jao, ja imam isti problem. Pa treći kaže, znaš šta sam ja uradio? I tako mi pričamo međusobno, bez osude i ohrabrujemo jedni drugi. I se podržuvate. Tako je. A između ostalog stručnjak je taj koji je tu da ukaže roditelju prvo, da li previše očekuje od deteta, jer deca u različitim razvojnim fazama nisu u stanju da ispune očekivanja roditelja. Roditelj nekad često očekuje više i misli da dete manipuliše, da se pretvara, da to radi namerno. Deka je razmazano. Tako je. Različitih nekih imamo etiketa za decu i načina razmišljanja koje ne pomažu detetu. I onda mi menjamo to da razumemo prvo koje su potrebe deteta, da odgovorimo na potrebe deteta, ali isto i da odgovorimo na potrebe roditelja. Svaki roditelj ima potrebu da njegovo dete bude srećno, zdravo i nasmejano, ali da li on tu potrebu
može da ispuni sa određenim načinima vaspitanja. Mi želimo da cela porodica bude osnažena i zato nudimo rešenja u okviru tih radionica i verujte mi, mi imamo partnere sa kojima sarađujemo na tom projektu. Često da bi neko finansirao određeni projekat traži uspešnost tog projekta. Mi imamo jako mali odliv roditelja, dakle kada krenu i kada se obavežu, oni su oduševljeni, osnaženi i ostaju 10 nedelja bez nekih, da kažem, ja ne mogu sada, imam nešto drugo. Njima je to najbitnija stvar u toku nedelje, jer njihovo dete dobije negu. Oni kada dođu, mi imamo vaspitače koji brinu o deci, tako da roditelj nema razlog zašto ne bi došao na tih 2 sata edukacije. A onda između ostalog se međusobno povežu, razumeju, ohrabruju, mi razmenjujemo poruke i trudimo se da ih ohrabrimo. Dakle, to je jedna zajednica ljudi koja razume koliko je teško biti roditelj i koliko je teško biti dete. Ве охрабрувам да дојдете малку повеќе во Скопје. Оти навистина ова е инспирација пред се како родител и мотивација како родител да работам на себе. 2023 уште 3,5 месеци ја завршуваме годината. Како сте задоволни од Новак фондацијата? Како сте задоволни од работата? Ви остана ли уште нешто овие 3,5 месеци да доработите? Znate, planovi neki idni, može bi poголеми, da ne javi. Da, razumela sam. Pa, znate šta, prvenstveno mi smo se pre 15 godina obavezali da će svako dete u Srbiji imati pristup programima ranog razvoja, dakle predškolskim programima. To je jako veliki i ambiciozan poduhvat koji ne može tek tako da se reši, pogotovo što smo mi počeli kada je 58% dece bilo van tih programa. 58% dece nije išlo u vrtić. Zato što nije bilo mesta i zato što nije bilo svesti o tome da treba da deca idu u vrtić. Nego su ostajali kod kuće sa bakama ili tako su sami tradicionalno. Tradicionalno, tako je. I onda smo mi imali dvostruku ulogu, a to je jedna je da pomognemo da se infrastrukturno tako otvori dovoljno vrtića. Druga nam je bila da podignemo svest koliko je bitno da se tada radi sa decom. Tako da mi smo dalek put prešli i ne mogu da kažem da tražimo neki novi smer ili neki novi cilj, kao pošto nisu nam se promenili planovi. Mi smo vrlo fokusirani i rešeni da se taj problem dok se ne reši, a za to vreme pozivamo apsolutno svakog roditelja da radi na sebi, da se trudi da pomogne svojoj porodici tim radom na sebi, a onda i svojoj okolini. A mi nudimo podršku. Ne tražimo perfekciju. Ви благодарам. Благодарам на одвоеното време, благодарам на одговорот на поканата. Се надевам дека добро ќе поминете во Скопје и дека ќе ни дојдете повторно. Hvala puno na dobrodošlici i mnogo sam srećna što smo ovde i vratit ćemo se sigurno.